المفتاح يا عثمان لكي يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. عثمان لا أعطي مفتاح أحدا. عثمان رفع جنها منهرزة ورفنبوز منهرزة ورفنبوز. عمر بن الخطاب arangije aragenda mushikanuza urufunguzo ku ngufu, arangije araza ruhereza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana amarira arimo atemba ku matama yayo kubera ibyishimo by'intsinzi no kugaruka ku gihugu kavukire no kubigiye kwinjira ahantu hatagatifu nyuma y'igihe kirekire arabujijwe kuhaza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikora isuku, irangije isenya ibigirwamana, hanyuma